Nadležne institucije Srbije i Kine uskoro treba da počnu pregovore o sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini. To je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dogovorio sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom boravka u Pekingu povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara. Vučić je kazao da bi do kraja ove godine sve u vezi sa ugovorom o slobodnoj trgovini sa Kinom trebalo da bude završeno. Kada napravite ugovor o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, onda će zaista za strane investitore i sa zapada, ali i svih drugih delova sveta biti najonosnije i najbolje da investiraju u našu zemlju. Imaće najšire tržište na svetu sa minimalnim dažbinama, tako da to je jedna velika stvar za našu Srbiju i verujem da to u toku ove godine možemo u potpunosti da završimo. To je ogromna nada i za naše prerađivače, poljoprivredne proizvođače i za sve druge koji svoju veliku šansu vide u obezbeđivanju tržišta u ovoj velikoj zemlji i mislim da je to izuzetno važna vest što je predsjednik Xi to potvrdio. Srbija je u 2021. godini imala rekordan izvoz u Kinu oko $1 milijardu, što je 157,7% više nego u 2020. godini, ali je uvoz iz Kine bio 4 puta veći, oko 4 milijarde evra. U posljednjih 10 godina izvoz u Kinu povećan je 152 puta, a najviše se izvoze poljoprivredni proizvodi. Prošle godine je naplaćeno 335 miliona evra od PDV-a na uvoznu kinesku robu i usluge i oko 110 miliona na carinske dažbine, a najviše su se uvozili medicinska oprema, računari i elektronska oprema. Premijerka Srbije Ana Brnabić smatra da bi za srpsku privredu, ukoliko bude potpisan ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, samo nebo bilo granica. Onda naš izvoz može da bude udesetostručen ili ustostručen u jako kratkom roku, tako da verujem da je zamajac koji će ovo dati i našoj domaćoj privredi i investitorima, stranim investitorima koji će tek dolaziti u Republiku Srbiju neverovatno. Vučić se nada da će već ove godine avioni iz Beograda direktno leteti za Kinu do Pekinga i Šangaja. U planu je da srpska aviokompanija Air Srbija za potrebe uspostavljanja direktnih letova do 2 kineska grada nabavi još jedan avion kompanije Airbus A330, koji može da primi 335 putnika i ponese teret od 70 tona.